Mitolon do Rumi Ami Al 祈祷每一天。Sungilaan mikuan ko ni pafrian no kawas lafong， 妥善的管理上帝所赐的财富。Sarikaka mapulung 平安 ，malatsai kita milayap do sual no kawas。姐妹弟兄，平安，我们一同领受上帝的话。以单能。Sakatulu at sipang, enam kesafaw atau pitu kesafaw atau sir suarsa. O saka kakaya no orib iso, konika citaneng iso. O rumah satu, o saka citlafong iso mala tatlama anay. O saka dipahak atau saka rihatlay no orib iso, konika citaneng iso. Saan? 智慧使你长寿。也使你富贵荣华，智慧使你过愉快的生活，领你走平安的道路。箴言第3章16节到17节。Sarikakaaw, uraraw ko ni ka chitlafong no tamlaw, sa ay kasaan ko suar no fang zaray zotlal. Nikaw rira, o saka zaaw ka anov ita to tlafong chiraraw ko ni ka citaneng ita. Urasaka, yo mitlutlu kita to suar no kawas amikuan to tlafong rahker ko orib ita. 圣经并没有说拥有财富是罪，但智慧让我们不会贪恋钱财而犯罪。所以，当我们按着真理管理财富时，就会有充足的生活。Mitolon kita， 我们同心祷告。Tapangaw, o sapalamer iso konika citlafong ako, saka nanay pafrian iso kako to taneng, to saka sungilaaw ako amikuan at misir-sir to tlafong ako, ta sa ay to katsangod no saka orib ako。上主啊，财富是你所赐的祝福，因此。求你赐给我智慧，使我懂得妥善管理和使用我的钱财，让我的生活不至于缺乏。Pakai ni dalam anay angangan utapang ji Yesus Kristo mitolon. Amen. Nanay mapalamer no kawas kiso， 愿上帝祝福你，平安。